Assalamu alaikum. Tiu balam ginda wa ahuri ha befunus marhaba danawang. Adi arun tibefna migadi kan badda kolde raj Islam be dohge khasa program tibefna hame genes din bataka. Man Allah raj nota divehi na minwar kurave emme agbodu en niyamata ki Islam dinu ge hidayakam ei debas vending hagigate. Armena me niyama minwar kurave ta miharak asate ka nuwa diha nuwa har furiken mida har fah kurmata kal me tibefna hame migenes de khasa program ga mehman ki gotung armena ki ga bar dagadwani Islamic andata ka behe wazir Dr. Muhammad Shahim. बरबड़ा मरवाएंगे तो उनके प्रोग्राम माध्यम में कि तो हो गया माता ने सब इसको आगम फरात सिंगे तो इस्लाम देनो गे हिदायत गे वाह कल में दाका मुंदार मी वरबड़ो नियमत कंगल में विसे बकापो कुरंग हकीकत अंदनवली नमा की हा वरगे नियमत तो मी हकीकत का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एम फरतमे श्रवण वरबड़ शुक्र दानो मेदुगे मी प्रोग्राम अगोंड दावत देवी कमटका आदि मेदुगे मी उफावेरे मुनासबतुगा राज्य में लोबेते अखुन्ना अख्तुन्ना एम्मे रईतुन्ना मन बोड़ा हेव दुआ रद्द कुरन आदे अल्लाह अज़्ज़ व जल अगुन मेन्ना देवाफावा नियमेत्ता वरवेस्गिना अल्लाह की कुरान के सही कुरान फोनने वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह तेबा मिहुन्ना लिबिफावा नियमते वा नम ए नियमते की अल्लाह हज़रतुं वा नियमते की इस्लाम दिन के हिदायत की नियमत तो तेरे एम माथ्योरी नियम तो तेरे एम माथ्योरी नियम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अगर मन्ना मिम्बर कुरव्वा अगर मन्ना हिदायत को मागो तनवस को देवा दिव्यराज्य की अदि दिव्यराज्य के एम हा रय्यतु न की मुस्लिमों की गोतु लेवी कमी ए अगर मन्ना देवी वरव्यस माथ्योरी नियमते वरव्यस माथ्योरी रहमत ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला मि देवा फवा माथ्योरी नियमत की मायबेगमा इस्लाम दिन हिदायत नियम मी हिदायत की मी अलगोन मेन्ना दुनिया आखिरत बाज्यवरी के कमुग मच्चा ओय माथ्योरी हदिया है अल्लाह अलगोन मेन्ना मिंबर खुरेबी बैक गांव तक इस्लाम दिन वासले फवानी वरव्वस बुरा मसके तक आयको अदि बैक गांव तक इस्लाम दिन कबूल को फवानी इस्लाम दिनुगे मतिवरिकं एवरन्न बयान कोद्दिनु मट्टक वरग्गिन बयग्गे कुर्बानी सबबु एगोतुं दिव्यराज्यवस इस्लामी दाइयेग्गे गोहालेवुम दिव्यराज्यगे लोबेतरेतुं हितु गाडिं एकं कबूल को मीगे अस्सते कनवदिह नवाहारगे कुरिं इस्लाम दीनुगे हिदायत दिव्यराज्य एस फॉर मी वनी एहिदु फेचगे मियदा हमेवस दिव्यराज्यगे इस्लाम दी मिवनी इस्तिक़रारुफ क़रारुफ मितनु वाकिवेगे नुदाने फद गोतक मू लेवी हरुलाफ इस्लाम दिन राज्य के मिवानी हकीकत को दिवे लोबे तिराये तुम ए बायवंत बायगे गोतु सुलहवेरी बायगे गोतु अदि मितना मी गावम कुर्मति वाके के गोंजहुंतोगे कुर्मति गे दिवे हिं साबित कोद्दे एम्मे वर्गद तबकी बायबेगे मा इस्लाम दिन एई दुश्मनुन्ना देकोल जिहाद कुरा वगुतुगेस गावम इस्तिक़लाल मिनिवं कम गेल्लुन लिबे वगुतुग गावम सलाम कुर्मटका कुरवे जिहाद गवेस अदि एकी की फितना फसाद तक देबसुन तक के कुर्मती गवेस इस्लाम दीन के हिदायत और में एकति कनक हदा वसीलत की नोता नियमत की सुलहवरिकं गायम को मिनिवं कं याद को एबड बफावंत कमा मकारिमुल अखलाक और में तेरे को तुमगे असल की मायबेगमा इस्लाम दीन हेंका अगर में मियदुस नियमत मच शुक्र वेरिवे अल्लाह हम्द को अदि अगर में कुरिमगु जीलु तक मायबेगमा इस्लाम दीन फोर को दिन मट्टक अगर मसे कुरंजे अदि मियदुगे तुतु जील कुड जील तरबियत कुरंगे बजे इस्लाम दीन सहागी दाग मथी मिनिस्टर के वाक फ्लुगे सालमेंगे मूले दीरियोल मा गावमुगे कुरियर मा सम वरबड गुल्फवा कमे गोतुगा दीनुगे मिशियार्त फाह कुर वाफे इस्लाम दीन के दीरियोलुगे मनहज कम हयास पवणी एहंकम वायरो मी दीहि मुजतमा मियदु मे फेंड मुंदा कंदतक बलायरो इस्लामी फेरंग किहनतो मिनिस्टर सिफकुर वाणी आदे अलगुन दन्नवानी मेर अलगुन में विस्नालन जने इंसानी एव्वस मुजतमा के 7% हुरिहा का रंगलवान मुजतमा नो अगर मैं एंगेन फदैं एम्मे माय मुजतमा तक गोतुगा अगर मन्ना फाह कुरेवेनी नबी बेकलुंगे मुजतमा ए नबी बेकलुंगे हया पुलुगा ए बेकलुन्न अल्लाह हजरतुं वगुतुं ए वही बस फुल बावा लेवी अदि ए मुजतमा का
suwa kore kamaka wagutun jawab libi wahin e for makim mativeri kamen nonnan sida wahin ekame hallu ewagut libu mavure wakin khas kamen nonnan e mujtama taku gaves hori detta uni kantat kukkura me hunna adabu deva mundiya kushan araganna me honu e insanu wima Allah azza wa jal insana fitrat kurawa fa goy wa khuliqa al insanu da'ifa duniyawi edun taw kurmati ga balikashi wegen wa makhluqe gotuga insana ufadda afmi wani ehme ma insani mujtama ga ulen kukkura me hum bes ekamu agon me misnage nuane eye mujtama eggoteki ek agon me miyadu agon me mujtama balayruga divi rajyage islam dinu kantatta Allah ge hew rahme fulun oti wara borgadako islam dinuge hidayatuge nur rajyege uturun dekona oti feturif islam dinuge aqida ya dini maulumat rajyege tawlimi nizam ge terega wara rangala eba unganna deve kirit qur'anuge ilm rajyege eba feture rajyege allah ge rahme fulun uturun dekona etta sateka miskite eba hor dinuge shiar faalu kurmaka dinan ulumaka evves datikame allah herad kurawiyane islami dawata evves datikawenne evves hurahenne evves dini ilmore jalugenne mi huriha kamakes mi awon ufadak fa kurinje kame burgalaage ngole kujjaka evves datikawenne moonu burgalaage ngole kujjaka evves datikawenne tumbule batta ngole meke evves datikawenne namada miskita dam benuwa meke evves datikawenne sawis gader miskita hulif monane aman amankan intihayen ebe mi hagigatuga duniyege evves gawmegga ne sifatake mege awon mikan kamaduga visna fikru kolli magon nengen ehen gawmta duniyege adi minority muslim minority ori gawmta minority tak dimawa dati taka adi muslim majority onna gawmta hoges kantata hori dati mimmara adi islami waragina gawmta hanguramta tere vettigen gos gawmta fundu etantanu en hadaratu halaku islami kita gawmta medu halaku fot iraq Suria yaman miangos mihuriha gawmta ngeto adi waran hiddati kamayaku ek gawmta mi ulamundani ekamuku Allahuge he rahmatun algon men mikan kamamedu visna fikuru hingali megeni kiha waregge mativeri niyumat ekkan Allah agon men devwa fman Allah islam dina behe gotum ves wahi kurawa fa basfulu saun mandan kuranje em qur'anuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajj doge bawali ay islam dina behe gotu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina meedo timanas kalange dev niumetta teba me hona furihama ko devva fime deem furihama ko devva niumetta furihama ko devva fime adi teba me honge deenake islam deen kamugo timan allah ruhi wodigen fime ehma islam kan ei mi niumen agon men macca genu yecheki agon men tere me sulheverikama hadarata kurieruma mi honna libifime faagatikama ufaverikama mehuriha kamakes mihama islam deenuge sababu agon men aswa kantat agon menge mehun dirule rarrasha mi rarrashugo islam deena onna muqaddas kan hurumetteri deenuge hukum taka mehun kura ihtiram mikan kamaki me hagegatu agon me kan kama ufa koranje kanta adi meedu agon men ufa koranje ne kamaki meedu agon men fena zuwan hafizunna zuwan khatibunna रीत को कुरान के वा खुदिन्ना मीगे माने की मी मुस्तकबल राज्य मी राज्य इस्लामी मुस्तकबल मीगे फंसा सारफों मीगे साले सारफों मी राज्य के इस्लाम दिनों के कंकं हिंगन तिबेन मी हुन्ने ei माने की दें एवी हुन दें उन्ना जीले का मीगं कं वार तो कोड देने हैं इस्लाम दिन अगर न तेरे में तो रबड़ा करार वेफा एकम को मच्चा मी होंगे हितुन रूहुमुं गबूल को फवान इस्लाम दिन एहे में मागोन में राज्य का එහෙන් දීන් තකුගේ මීහුන් බේරු මිහුන් උරුණ සෙමිහුන් නොයි ලොයිබා ඉහුතිරාම් ඉන්සානු ගේ කරාමතුගේ තෙරෙන්න ඉන්සානි ගොතොන්න ඉහුතිරාම් ඔය ගෞමෙ දිවෙ රාජ්‍යයේ කියනවස් එහෙන් දීන් තකුගේ ශියාර් ෆාලු කුරුමා අලුකම් කුරා තන්තන දිවෙ රාජ්‍ය කුනේ එහෙම මේ දිවෙ රාජ්‍යයේ ඉස්ලාම් දීන ખાસ වතනගේ ගොතුක මෙති අදි
ಹಗೀಗತುಗೆ ಏ ಗೌಮ್ ತಗುಗ ನೆ ವರ ಖಾಸ ಸಿಫೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬೋರಿ ದುಸ್ತೂರಿ ಗೊತ್ತುಮಿಸ್ ಏ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ವರ ಬೊಡ ಮೇತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ಹಿಮಾಯಕ್ ಕೊದ್ದೀವಿ ದಿವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರೈತಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮ ಕಮುಗ ಕಂಡಾಳ ಎಬೆ ಕಾನೂನು ಏವೆಸ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಾಖಿಲಿ ಮಸ್ಲಹತ ಟಕ ಕಂಡೇಳಿಫೆ ದುಸ್ತೂರಿ ಗೊತ್ತು ಕಂಡೇಳಿಫೆ ಕಮೆ ಹಮ ಎಗೊತ್ತ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಕ ಹುನ್ನೋ ವಾನಿವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ಕಮ ಅದಿ ಸುನ್ನೆ ಜಮಾತುಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಬೆ ಲಿಯಫ್ ඒ සවර මොහොම අසාසෙන් හගියතු ඒක සෞභාගතුගේ දිවෙහ රාජ්‍යයේ දීනි එක සෙක්ටර් තකෙන්න තෙන්න ෂියා ඉන්නා එහෙන් එක ජමාඅත් තන්නේ ඒ බයික් වන්ත බයික් ගොතුක සුන්න ජමාතුගේ ගවමෙක් ගොතුක 7% දිවෙහ රාජ්‍යයේ මැති ඒ සෞගුණ මම හගියතුක වර බොඩ ෆාහ කරන්ජේ වර මොහොම අසාසකේ අදී හැමයාක දිවෙහ රාජ්‍ය قضاء නිසාම් මත ඉස්ලාම් දෙඟ මච්ච ගායමෆ එවස් ගානූන ඉස්ලාමි ශරීයත ඛිලාෆ නොහෙදෙනකන් ගානූන අසාසිගේ බ අදි ගානූනකුම් බයවස් එයා ඛිලාෆ උජ්ජනෝ බාතිලවන්න කස් ගානූන අසාසිගේ බ ගානූන අසාසිගේ බ හග්ගුතක මිනිවන් කමුග මිකන් කම්ස් ගයිදු කරේ ෆොන්නනේ ඉස්ලාමි ශරීයතුගේ තෙරේග කන් එබ බුනෆ එම මි හුරිහා කම කිස් මි හගියතුක නියුමෙත් මොලිමස් නියුමෙත් මිකන් කම අමෙදෝ රක්කාතරිවේ මිකංග හලාහ කොර මසෙක් කොර එකගේ දුෂ්මනි ෆරාත්තක අවන ෆුර්සත් නුදි එබ්බේගේ ගොතු ගවර්න්මෙන්ට් තිබෙන් ජේන මිකමු राज्य की में तो डेमोक्रेटिक गाँव में पार्टी निज़ाम में और एक गाँव में एहन में सियासी कंकम गाँव में ख्याल तफात हुआ कंकम होना है एक जमात तो में उफेदे नहीं एक फ़लसफ़ा तो मच सियासी फ़लसफ़ा तो मच एकमुगा ख्याल तफात अतस अवन में गाँव मुगे असासी कंत तो मितनुगे एब्बावंतक मितनुगे दीन मितनुगे मिनिवंकम मितनुगे इस्तिक़लाल में और या कम एक गाँव में एमएन तिबेंचेनी एब्बाई गोतो ರಾಜ್ಯಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ಹಿದಾಯ ದಿವಿಹಿನ ದಿಬುಣತ ಅಸ್ಸತೇಕ ನೋದಿಹ ನುವಾಹರ್ವೆಗೆನ್ ದೇರು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬಯಕು ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂದತ್ತಕ ಅದಿ ದೇನುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಹಿಮೆನೆ ಏಕೆಕೆ ಮುಹಿಮ್ಮ ಅಸಾಸ್ತ ದಿವಿಹಿನ ದಸ್ಕೊದ್ದಿರುಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮ ಮಸೆಕೆತಕೆ ಕುರವಾ ಫವಾಣಿಕಂ ಕಶವರ್ ಅದಿ ಮಿಯದ ಸರ್ವೆನೆ ಏಕೆಕೆ ಮಿಫದ ಮಸೆಕೆತೆ ಕುರಮುಗೆಂದ ವಾತೋ ಸಿಬಫೆನಿಗೆಂದೆ ಕೊಪೆತೋ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ಹಿದಾಯತು ಕುರಿಯಂ ಒಯ್ ಜೀಲುತಕ ಗೆಂದೆ ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಎ ದಮ್ಮರು ಕುರಿಯಂ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ತೆರೆ ಮಿಹಾರ್ ಕುರುಂ ದಾ ಮಸೆಕೆತಗೆ आदे हकीकत को फला फ़ाह कुरंजनी इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ के मैनिफेस्टो के इस्लामी हिदायत के नूर फितुरमा बेगो तुम की ख़ास वाह तक बोर बयान कुरेफ एवाह तो को मच्चा मिहार के सरकार के सियासत कांडेली मसके तक कुरिया मिदानी एक तेरे के कुरान के इल्म फितुरमा कुरान के ओमुगे फुर्सत फ़ाइको दिनुमा अरबी बहाव सिस्कंदिनुमा हाफिजुन कुरान हिदस कुरुमगे प्रोग्राम त कुरे गेंदेउ इतुरु कुरुमा वगुफ त इतुरु कुरुमा ज़कातो के कंकम बरगद कुरुमा मिहुरि हकस मैनिफेस्टो के बयान फुरि कंत अदि इस्लामी यूनिवर्सिटी के मसक्केत फुला कुरुमा मिहुरि हकम के सेगे एगे असर ईजाबी गोतेग मुळे गावम इस्लामी गोतु कुरान कंत एम मे एम्मे मुहिम कम के इस्लाम दीनट कावण में कुरान जे कंकम तेरेगा इल्म फितुरुमा तरबियत को एम रंगलो इंसान बिनावुं एई एम्मे मुहिमुकांत रंगलो तरबियत फरदक देविजनम एई एनागे सबबुं आइला बिनावान ए आइलागे सबबुं मुज्तमा मियन्ननि ए मुज्तमागे तेरेई ए गवमेगे सरकार नोते वेरिंग उफिदिगे अन्ननि एमेम रंगलो बिंगलेगे मच्च मिकंकन तरतीब कुरविजनम राज्यगे इस्लामी मुस्तकबल एव्वेस नुरक्कलिन नान्नान कमालगुण गबूल कोइनि ಅರ್ಮಿಂಗ್ ಮಿ ದುಹೆ ಫಾಹ ಕುರ್ಮಿದನಿ ರಾಜ್ಯಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿದಾಯತು ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ದುಹುಗೆ ಗೊತುಗ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿಫದ ದುಹೆ ಫಾಹ ಕುರ್ಗೆ ಎಮೆ ಮುಹಿಂ ಬೇಣ್ಮಿಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರ್ಮಿನಿ ಕೋಗಾತು ಆದೆ ದೆನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಗೌಮಕ ಮನು ನೋತ ಗೌಮಕುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರುಂ ಏಯಿ ಗೌಮಿ ದುಹೆ ಗೌಮುಗೆ ಫಾಹ ಕುರೆ ದುಹೆ ಗೊತುಗ ಗೌಮು ಬಲಾಗಿಂ ಫಾ ದುಹೆ ಏಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೀನಿ ಗೊತುಂ අලුකමගේ ගොතුක ෆාහ කොර දුහෙන් ගොතුක අවර්ම දුවස් බලයගෙන්වාන ඒ ගවමුගේ හුන්න නේ ගවමෙක්ගේ හයාතුක මුහිම දුවස්තකේ එගොත ෆාහ කොර නොත ඒ උෆාවෙරිකන් හාම කොර දුහෙ ගොතුක මි බලන්නේ වෙසාලගේ දීනි ගොතුන් කොර කම ගොතුක යන්න මි තෆාතු අවම මිස්නන් ජේන් එහෙම මාළවන ෆෙන්න ගොතුක එකමුග මච්ච අල්ලාහ් ශුක්‍ර් වෙරුම් වරම් මුහිම කම ඉස්ලාම් දීමති හදාන් කොද්දී අවර්ම මිතිබ නියුමෙත්තන් හදාන් කොද්දී मी वरम मुहिम कमेक्कमा मिकमुग साबितु तिबुमशा ए माजी वेदिय एक जीलुत असतेक नोदे नो आहार वगुण मी बुनने दिव्य राज्य
ඉස්ලාම් දිනුගේ නියමතුගේ සබබුන්නේ රාජ්‍යගේ තාරීඛුගේ සලගොන් වෙන්න මේ එංගෙනේ දිවි රාජ්‍යගේ තාරීඛු ලේවි ෆෝති දිවි රාජ්‍ය ඉස්ලාමුම ෆහුගේ දිවි රාජ්‍යගේ තාරීඛු ලේවි ෆෝති අරබි බහු हसन ताजुद्दीन अवन मालूमात को कम वनवान मकादी हसन ताजुद्दीन राज्य के तारे फुरत में लियोवी सीधा अरबी बाहु ए दिवस से एक अरबी हों लियोवी ये तो में दिव्य राज्य में होती इराद करे भी हम वरंग हेओ मगु राज्य के मीडिया असते का नुआ दिया नुआ आहार बेगे मीडिया इरुगा राज्य के एक ज़मान तो हाद वारुगा द मसेक के तक मितनुगा करे फेबोट इस्लाम दिन ठका राज्य के इल्मोरे कोरवा फुर बुरा मसेक के जलालुद्दीन में हुसैन सलाहुद्दीन उस्ताद मोहम्मद जमील अदे एक कुरी के की इल्मोरी बेफुलमिस अदे हम हेम में मिज़मानु गवर्नमेंट ने फेनिंग दिए बेफुलमिस अदे राज्य के एक दाऊर का रस्कन को रस्कलुमिस अदे इस्तिमारो के दोस्तों के इस्तिमारो के किबान राज्य मिनिमम को राज्य इस्लाम दिन को मगन अलुमरा गेन्ने रसरस्कलुमिस सुल्तान मोहम्मद तकुरफान आज़म फदे बेबे फुलुन्नकी में दिव्य राज्य का सीधा इस्लाम दीन टका एक बेफुलंग मसे के कोरबी के बहुत तारे होंगे ये मोहम्मद तकुरफान आज़म में पोर्चुगीज़ों का इधर उन दिव्य राज्य सलाम एक कोरबवंग एक कोरबी मसे के पुल की ए गाँव में जिहादे में बुना नहीं देते तो असल हकीकत के दीनी जिहाद के कोरबी सुल्तान मोहम्मद तकुरफान आज़म के दीनी आइला का निस्बत ने बेफुला के बप्पा फुला के खतीब एराशुगे इमाम उतीमुगे उतीमुगे रईयतुन्ने सबर में हकीकत शुक्र दाना मेदो हेओ एदुन रद्द कुरंग ए वरब्बोल नुरक्कलकुम मिराज सलाम कुरेवे सुल्तान मोहम्मद तकुरफान आज़म ए सतार आर वंदन सलीबिंग इधर को राज्य ओए राज्य अलुम अमरा इस्लाम दीन अमरा लिवि बेफुल की सुल्तान मोहम्मद तकुरफान आज़म हम सीधा इस्लाम दीन टका कुरेफुर मसे के पुलकेंगे ए वाह का किया लियम राज्य में तीरात करे भी हम वरंग हेओ अस्सेर फरिक मालगोर में जे मिकमा बरबड़ समाल अक्काते रहती में अमे मिफद दो हेगा एके उमुर फुरागे बेफ्लुना अदि एके फंते आए गाउमुगी लेवल गवेस अदि राशु फेमवरगेस एके बेफ्लुगेस आजुम तके हुन्ना वाणे कंडालन जे मिफद दो हे फाहा कुरार अरमेन असते कनोदि हनुआ आहार वेगे मीडिया मै दीन अरमेन ए दीनिगे मतेगे साबित वेति मट्टका कोबैतो मे गाउमी फेमवरगे राशु फेमवरगे अदि फारुदी फेमवरगे अदि खास को बकिन खास को जुआनुन्ना कोबैतो मे दोगे आजुम आकुर मट्टका नोतेबे मे ए फेमवरगे कि कोबैतो मिनिस्टर दि बेफ्लुआ मैसेज की अवगुण में मैं तो अवगुण में फ़हा कुरंजे मैसेज की कौम में दोहा कहता फ़हारा को नमाज़ का अवगुण में क्या मैसेज इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तर अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न मुस्लिमन वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कौम में दोहा को अवगुण में आज़ुम का वामी इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी हम कशोरों में मेला में कुरुमत ली उड़तका बिंग ने तुम के तेरे मुफद्दे मैंग अल्लाह हो गए हज़रत शे में कुरुमत लेनी हनीफन एम्मे आ शिरक कंत तक में एक बार गमा मुस्लिमन मुस्लिमे की गोतु गई वमा अना मिनल मुशरिकीन शिरक कुरा में होंगे तेरे मेला नुआन में इन्न सलाती हम कशोर मेला के नमादा व नुसुकी अल्लाह टका कुरा कुर्बानिया इन सलाती व नुसुकी अल्लाह टका अदा कुरा अळुकमा व महयाय अदि दुनिया के दिरी हुरुमा व ममाती अदि मरुवे दियुमिस लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह टके एमीद दिवे राज्य के कम में रही तक वस अज़म कडालम भी मुस्लिमों के गोतु तीबे अवन में मिदुनिया दो करो वला तमुतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून तिबा में हूँ मारो नुदाश है इस्लाम गोतु तीबे मेनुई रशुगे भोरिहा लबेतरा ये तुम्हें अज़म कडालम में मुस्लिमों गोतु तीबे मैं तो अवन में अज़म आको अवन में हयातुग इस्लाम दीन के दौर वही दौर के मुहिम का अवन में नेस्कन्ना भी अवन में व्यापारी गया अवन में इक्तिसाद गया अवन में मुआमलात गया अवन में अड़ुकम गया मिहुरिया कम के इस्लाम दीन का असर वन्नंजे हमें क्या अड़ुकम गए नो इस्लाम दीन असर वन्नंजे नहीं किए मुआमलात के सोन्नंजे दीरुल मुग हयात के सोन्नंजे हुरिया निज़ाम के तेरे इस्लाम दीन का हुकुम त अवन में हिंगंजे
ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವಾಹಕ ಫ್ಲೋಗೆ ಸಮ ಫಾಹಕ್ ತಿಕೋರವೆ ಗ್ಯಾಗನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಗೆ ಹುರಿ ಬೈರಿವತಿ ಉಸೂಲ್ ತೋಗೆ ವಾಹಕತ ಅಮಿಗೆ ತೆರೆಗ ಏಕಿ ಕಂತತ ಏಕಿ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರುಮುಗ ಮಿ ಉಸೂಲ್ ತಬ್ಬೈ ಫರಮಣ ಬಹಂದ ನೆತೆ ತಂ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ಮಿಫದ ದೋಹೆ ಗಳಮಂಗೆ ಬಾಜುಮ್ ಆಕುರಂಜೆ ಹೆ ಉಸೂಲ್ ತೋಗೆ ಮಚಾಳ್ಮ ಅಂಬುರಾ ಯಾದ ಮಟಕ ಮಿ ಕೊಬೆತೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೆವಾಣೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿ ಮಿ ಫಹುಕಮೆಗೆ ಗೊತುಂ ಮೂಡಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಯ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮ ಆದಿ ರೈತುಂಗೆ ತೆರೆಗ ವೆಸ್ ಮಿಯ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಆದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮತವೆ ಉಸೂಲ್ ತೋಗೆ ಮತಿಗಳ ಮಿಂದೆ ಮಿತಿ ಮುಟ್ಟಕ ಮಿ ಕುರೆವೆ ಮಸೆಕೆತ කොබැතෝගේ මිනිස්ටර් විදාලම බෙෆුවා හකීකතුක අගොන්න මගේ රාජ්‍යයක මෙති හැම වරගණු නිසාමක අගොන්න දන්නවානේ ඒත මේ දුනියවි කන්දත්තක ගුළුම් හුරි කංකම් මෙවන්නනේ මුස්ලිමුන්න දූ කොල්ලවා ඉස්ලාම් දීනු ખાસක දවලතුක කංකම් හිංගුමා මිකංකම් මෙවන්නනේ එබයක කණාලා හමතකගේ මච්ච කොරිය දෙවේ නිසාමක ගොතු එමිසාලක වෙරිකමුගේ නිසාමුගේ ඉස්ලාම් දීනුගේ නොවේ ඔන්නන් ජේනි කොම්මෙහෙන් රස්කමකේ ඔන්නන් ජේනි ජුම්හූරියතකේ ඔන්නන් ජේනි බර්ලමානියකේ මිගොත කාණාලුවා ෆෙන්නෝ ඉස්ලාම් දිනුක මිහොන්නනේ ඒ නිසාමගේ තෙරේකස් ඔන්නන් ජේ අසාසි කන්තත්තකේ කණාලා අදුලුවරිකන් මෂ්වරා මේ ඛියාල් ෆාල් කරු මිනිවන්කන් ඉස්ලාමී හමතෝග මච්ච ඔන්න ඛියාල් ෆාල් කරු මිනිවන්කන් ගොත එහෙම මිකංකන් ඒ නිසාමගේ තෙරේක ඔන්නඤ්ඤා ඒ තිරංග අදුලුවරික වයිද හකම්තුම් බයින الناس අන් තහ්කුමු බිල් අද්ල් ඉජ්තිමායි අදාලත් හුරියා දායරගේ අදුලුවරික වතු මානගේ ජස්ටිස් වතු දෙංගම එහෙම මෙවන්නනේ වඅම්රුහුම් ෂූරා බයිනහුම් එමිහුන්ගේ කංකන් එමිහුන් නිම්මනේ මෂවරා කොග්ගන්නේ එහෙම රාෂු කවුන්සිල් කොම් විද්‍යා කවුන්සිල් රයිතුන්නා මෂවරා කුරාන් වෙරිකන් හින්ගා ෆරාතුන් රයිතුන් ගාඩෝ අහාන එහෙම ඒ අඩුවේ හොමුගේ ඒ මෂවරා කරුමුගේ නිසාම් ඔන්නන් එබ ජෙහෙ හම ඒගොත මිෆද අසාස්තක මෙහොන්නනේ දෙවා ඒගොත හම බියෆාරිගේ කන්තත්තව තෙරේස් මෙහොන්නනේ බියෆාරි කුරන් ජෙහෙ ඒ බියෆාරිග ඒ ෆල්සෆා බිනාෆ මෙහොන්නනේ තෙදුවරිකම මච්ච මකරා හිලෙන් නොහෙදු බාතිල් ගොතුක මුදා නොහොදු හරාම් කමෙගේ බියෆාරි නොකුරුම් එහෙම ජම් එහෙනුන් එහෙන් හුරිහා කම මෙති හොද්දේ ෆේ එහෙම කුරන් ජෙහෙ ගොතේ ඒ ඉදාරි නිසාම ඉස්ලාම් දිනෝ කනාලෝ වෆෙන් ඔන්නන් මේ ඔන්නනේ උසූල් තක කනාල අෆදෙන් එබැයි ගැම්මච්ච දූකෝෆ මනනේ කන්තත එහෙනම් ඉස්ලාම් දිනෝ ගෙපොරි බයි කංකං මේහුන් ගැම්මච්ච දූ නුකුරවවා අල්ලාහ්ගේ හස්රතුන් හුකුම් වකි ගොතක ඇස් ෆොර් කන්තත අලුකම ගොලේ කන්තත මිසාල් කන්නමාදා මෙහුන් උස් මිකංකම ගොලොන් හොරි මොහි මුකන්තත කේබහොරි අදි වාරත මුදලා බෙහුමා මිකංකම සෙබහොරි උසූල් තක කනාලෝ වෆ මේහුන් එකංගන් දූ නොකොල්ලවවා ඒ මීහුන්න එකංකන් දෝ නුකුරවවා වකකංකන් එහෙන් කඩාලුවා ෆෝරි කීවෙගේ මිසාලකම් මේ මුදා බෙහුමු කන්දතකම් එකංකන් ඉන්සානාගේ නෆ්සු මෙවන්නනේ ඒනාය බොඩු බෑ හොදුමුගේ තබියතුක මච්ච මෙවන්නනේ ඉන්නල් ඉන්සාන ලිරබ්බිහි ලකනූද් වඉන්නහු ලිහුබ්බිල් ඛෛරි ලෂදීද් එනාගේ නෆ්සු මෙවන්නනේ ඒනාය බොඩු බෑ ලිබේනේ ගොතක අබදුස් ලෝබි කුර ගින ඉන්සානුගේ තෙරේ උලේ එහෙමම ඒ බෙහුමුගේ බෑ අල්ලාහ් හවාලි ඕඩිගෙන නෙවෙයි එහෙම මොනනේ මුදා වාරත මුදා බහනගේ සීදා අල්ලාහ්ගේ හස්රතුන් එකලං zaat ෆොන් කඩාලුවා එවස් ඉන්සානක ඒ අයිනු බේනේ ගොත එහෙම මෙගොත එකංකම් මෙවන්නනේ දෙමනේ කෑවඤ්ඤා වරිගේ නිසාම්ගේ තෙරේගේ අල්ලාහ් කඩාලුවා ෆෙබරේ වගේ උසුල් තකේකමු එහෙනම් දෙෆාරුකම් වරි කුරේවේනි තිම්මන ෆාර වරි කොෆියම් දෙන් අලොන් දෙමියුන්න කී නෝලේ වෙනකම් අංහෙන් කුජ්ජා නොතංගෙන් මිය එහෙම් මිහක ඉන්නම් කංජේනේ එමිහැක්කොස් නූල විජ්ජියම් දැන් කුරින් ඉම්මිහා කාරෙන් එබුරේ ආද විදානකම් අදි වරිකොෆ හොන්න එරුගස් බඩුක කුජ්ජන් ඔතියම් බලිය එම් මිහ විජ්ජා මේන හරදු කුරංජේනකම ඒ කුජ්ජා විහෙවම ෆෝග කිරුම වෙස් හරදු කුරංජේනකම අදි ඒ කුජ්ජා දෙන්ජේ හරදු බර දෙන්ජේනකම මෙහුරියා වාකේ කුර්ආන් බෑන් ෆෙබරේ අංජනුන් හග්ගුතකෝ හ කුර්ආන් බෑන් ෆෙබරේ වකි සූරෙත්තකෝගේ බෝ සූරතුත් තලාක් සූරතුන් නූර් සූරතුල් අහ්සාබ් සූරතුන් නිසා සූරතුල් බකරා සීදා අංජනුන්ගේ හග්ගුතකෝගේ වාකේ හිමායක් කො දෙවවා ෆොති එවස් දීනෙක් ගෙන් එවස් වදයි ෆල්සෆාගෙස් නින්හා ෆොරිහම මිම්වර අවොන මෙ කියා වරකත්තු මෙකන් කාගොන මෙ බලෙන් එනොන්ත එම් වීමා මේ කංකං එබජේ වර බොඩ අල්ගොන මෙන් ඉල්ම් ෆතුරා මුරාජාකෝ විහස් බොඩක මිකංකම් මේහොන උගන්නාදී ඉස්ලාම් දිනුගේ ෆොරිහම කම අදි සමාහත්තරිකන් එහෙන් දීන්තව ගහලවරෙන් නකිවස් ඒ ඉන්සානේ ගුළුමුන්නම රහමත්තර එකවරෙන් ගොතු
මානක අදුලවරි ගොළුන් එමිහුන්න බේව් වෙනකම් අනියාවරි නුවහා හින්දෙග් ඒ ඉස්ලාම් දිනුග ඔයිග්ගොයි එහෙම මානක බලයගතුන් එබොත ඉස්ලාම් දිනුග එන අනියාවරි නුවහා හින්දෙග් වරබඩ ශුක්‍රියා මිනිස්ටර් වඩාන්ති දෙවේ මුහිම වගුතු කොල්ට කාය දෙවේ මුහිම මාලුමාත් කොට අදාන තිබෙෆ්නා හමේ මිගෙනස්තිනි රාජ්‍ය ඉස්ලාම් වේ දෝහා ගුඩිගෙන් ගෙනස්තින් ખાસ ප්‍රෝග්‍රාමේ මුහිම අද ශාගවරි මාලුමාත් के තිබෙෆ්නා හමේ මේ ප්‍රෝග්‍රාම් ගේ තේරෙන් වෙස් ලිබිගෙන් දෙකමුගේ උම්මීදුගේ වක්වෙලානි හුරිහා බේෆ්නස් වරම් පාංචවරි අමාන් දෝහා ගෙදමු වස්ලාම් අලයිකුම්